Erizoba aho muri Mbarara abantu batara bamwe na bamwe na company zimwe na zimwe nubo basharamo kwekoramo umurimo go kurundana sente ezakubasa kwera atire karo wakeze myaka 5 n'uburire obwa kansa. Ehureji yabebembira abantu abashumireho Kiburara Girls kandi uko ntukaro yashumire kandi abana bagira ngo bari bashorera miliyoni 2 Kwa kugira ngo tumuyamba agende mu USA afuno kuragura arye anywe kandi ayisiyabweye abo kuba yamara emyaka 3 atakumanya emero kwe kutestinga ata okwisiya kwe ku difficult so ibintu byakugenda kuza kumukora mu USA turiyo mu rutamburo rwo kurundana miliyoni 2 tuwo dusangiraho munonga no kusanga ngo myanye je abantu barukuza stine byoma bikwasa kusebera abantu kandi stine na nabantu abakwasa ku detecting oburire butakabire kusya abantu akabi kabasa ku tanjiro butajanjara ukakora kabi abantu abanko muringo gumwe go kurundana sentezi babana baguze ibintu bitare mu na bimwe nka t-shirt obuchumo stickers nebindi abapolisi babasindika mu bingi munonga abarahagire kandi tweta n'abantu abandi bona bakwasa kurugero yare bakarenga bayamba mu icogu yabasa kureba ngo yarugombo rwirowe akabasa kufune sente za kwetageza Batwena turi abanya-Uganda karo no munya-Uganda yitaho kumurwana turi abanya-Uganda ntwenda kukana abanya-Uganda abandi uko muri Mbarara twatanise na Mbarara Corporate Club erukuyamba kwika abantu so through Mbarara Corporate Club nito friends ba karo ntizagumza muntu pushing eki tukena abandi abantu it cannot be cancer alone nebasa kuba endware zindson Abantu aba babasa kwetorora Hiburi Street erukushangwa muri Mbarara kandi abantu babana bahayo akakeka babine banjagaraje abana Uganda bona bafeyo tuyambagane so ruko rero ono yayino buzibu enchanze mbuyina no murara buyina nafe tuve kuracha be Kampala badakubukide ne bayamba banabo fabene Mbarara sobora kuyamba banafe Jafari Magezi DPC wa Mbarara omuhureji no yashabanya Uganda okwega kuchebeza abo kuba omukchebeza omuntu natamba bingi mugezo munonga kurenga mwafuna screening amarwara gagitugona mingi amahanga ko muri Mbarara ga screening kansa yabe kiriki kandi nibagitambira ko kugirinda yakurenga neyikwita so tera abantu muranga bazo mu marwaro bakebeze kansa babase kureba ngo babasa kukebeze takarugireyo then uri yarugireyo nawe akabasa kugira ati tinyine buyambi atakagire shoni arugeyo abantu beje kumuyamba kuko basa kuyamba karo omuntu nabasa kwebuza atire karo obinji bariyo bagambaho nuwo mbamweta atire karo nenzarwa yabigera omuribanda tukashoma nawe Kivura yamara yaza mukono kuyamazire campus niho yatandikiro kurwara no mu cyumto y'emyaka 19 arukunda kusheka na munonga nicyo kirizeyo kureta abantu kutuyamba kansa nkabumwa haburire oburi kuraza bingi batabyami abantu aba bashabaga government ya Uganda okuje kiyakora abo kuba okuchondoza nikore kango Uganda ikino rugendo cyayakakuranisa kansa ahabwa TV West ni Senyomo Gideon aho muri Mbarara